Ring Bedangin Pemenang Agung, Rau di sekitar Pemenang Agung, Tuna Titian mengimpin Satya Rito, Duan oleh bos-bos Ratu Gede, Pacang yang katuring pangubakti saudara kami Duan Ido Betado sampun medal saking wur salah sampun metangi surat ijazah kemandene melinggih saudara kami sumandene pamargi Ido Betado rezeki aing Anggo Pecalang, Sinarang Sami, pengiring Ijo Batara, Pecalang, pengiring. Talar Tuna Titiang, ring Anggo Pengayah Pecalang, Bali bos-bos Ido Bataro Pacang memargi ngelintang ring barer dalam purwo sumangdene margi punika wenten pemargi ke Pusang Agung aing Yesus semua Tuna Titiang ring pangobaki dikit sana wenten ring ajeng Tuna Titiang melinggih sarang sami atur kelinditian katuring pangobaki sane wenten mali atur ditiang ring pangobaki sane wen
Tụt nó đớp với tụt đụng. Atur kelitian, atur yang perjuru tapak tidak bertarung. Dua nin sampai ilen tidak bertarung munyo sampun puput. Titian unas melebos ngilingan.